Pandemija koronavirusu nie zastanovala kolegov z druhej programy, že by pririchtali novoročnú emisiu. I popri tým, že še na znímanju mušeli pritrimovať zmirok za štiti, oni še namahali napraviť dobrú atmosféru. Ideja, že by še patračom našu kolegove predstavili u inšakim švetlje. Ideja, že by sme z tej nahodi predstavili našich kolegov, kotri redaktore, spikere, lektore, muzični redaktore, novinare, že by oni teraz boli u jednej inšakej úlohy, u úlohy, povedzme, vyvodzačoch ljebo kompozicійne nejakým instrumentu, ljebo špivačoch. Подрок був не істе чешки, був велім не істе такий некрасний, але намагаємо, щоб ми його закончили голем краще і весело, з оздащим новим, у новим, no nahej, takže bar krásna ideja našej хижі, že by še zняла jedna taka programa, gdje u stvari že predstavlja kolegove, odnosno novinare, robotniki radioteleviziji Vojvodini, a kotri zažde maju vjazi z muziku, no nahej. Новий 2021 рок šelijak dočekáme inšak jak poterasta i s novima mirami u svojich obisoch. A že by tota noc prešla u dobrim raspoloženju, povolujeme všetkých patračov, že by neprepuščeli zajednickú novoročnú programu druhej programy radioteleviziji Vojvodini.